Ka jingpule na ka kitab u Daniel, kelenong kebahin yo kat khot ar hadu khatsam. Ya kata ka bangala yo I hakata kamiet, kil kila be kertheb na ki saudong kabneng, bat kila patiet ya kasla duriau. Saudali kimrat ki bahe kila mi bloit na po duriau, uway ubapher na uway pan. Ubaningkong ui kum using, barudan kitab niyang upukni. Kadba ngadang pen laput ya kitab niyang jungu. Yamrat la ra jon, bat la penyeng kum ubriu. Nangta la ai hau, kajing smot hu kum ubriu. Ngalayo I sa uway umrat ubaar, ui kum kadingem, kabayeng ha ki arkjat. Ukubom ïatylli ki yeng krum, hapadeng ki biniat jungu, bat kawei kasur kaong hau, ki pungut da kado. Kadba ngadang pen ngalayo I sa uway pat umrat, ui kum ulabasa. Haing dong, jong uladan saut li kitab niyam, lakum ki jong kasim. Uladan sau kli, uladan kabor sensyar, kadba ngadang pet syu, ngalayo I sa umrat ubasaw. Ulalong uba itriem, uba isyar kay, bat uba klanbor. Uladan ki binian nar ki bahe, ulabam sabam, bat ulakedem kat bayo. Long kum ki waypat kimran. Uladan shipod li ki reng, bat kat ba udang pet se yanga, ngalayo I iway I reng iberen, ba imi tulun padeng ki waypan. Ilakdia ïatylli ki reng, ki baladan lupa hangta. Iladan ki kman brio bat kashintur, bat ikopsop. Kadba ngadang pen, lapen bet renti ya ki ken. Uta uba imjunom ulasyong ha kawei ka ken. Ki jan jung ki lalong ki bali kum kayor, bat usnyu jung lakum usnyu langbron, ubali pher. Ka ket jung balapen syong halor ki shalan tending, ka palang da ka ding, bat ka wa ding ka tuit naka. Ki pait ben riu da ki million ki don hangta ban syakri yu, bat shispa million ki laya yeng hakmat jung. Kador par kelas dang yeshong, bat lapliet ya ki kitab. Kadba ngadang pen ngala panyo sngo ba ita I reng inang Jacob khat shikhat. Hamar ba ngadang kmi thu ya umrat basaw, la penyam, bat la bread hapo katili ding, ba ingdo. Na ki waypat kimrat la kni no ya kabor jungki, Henry la sya ki bagindang im sa shipor arpor. Hamar kani ka jingyo I pao menmet, ngalayo I ubakum ukhun ubriu. Ulawan kam syajan, hapdeng jungkil bat ulalen, yalam yu hakman uta uba im junam. Hangta ulayo kabor sensyar ka burom, bat ka kerdans im. Nang ba kibriu jong ki hima baro jong ki jad benriu baro, bat jong ki jad ktien baro kindup syakri yu. Kabor jung ka net junam, bat ka hima jung kan kutsu, ka ktien jong utray. Kasam na ka kitab u Daniel kelenong ka Blei kat khot puson hadu prapuay. Doker ku ya utray kolumba bat kolumren, tu yero pendan burom ya junam. Doker ku ya utray ko jingtung ko kendo, tu yero pendan burom ya junam. Doker ku ya utray pi ko liu, tu yero pendan burom ya junam. Doker ku ya utray ko duriau bat kowa, to yero pendan buram ya junam. Doker ku ya utray pi ki khaba, bat kimrat duriau, to yero pendan buram ya junam. Doker ku ya utray ko sim baro, jong kasun, to yero pendan buram ya junam. Doker ku ya utray komrat bat ko jendri baro, to yero pendan buram ya junam. Ka gospel kat kum Lukas, kelenong ka ba arpuay kat khot arpu khandai hadu lai pulai.
Nangta u Jisu la kren haki kani kaparshi. Hapet yo uding dombor badya ki weipat ki ding baro. Haba pila yo I bakila kumunsla pitip bakal yur kalajan. Hakaju ke rukom enda pila yo I ya kini ki ei bakila jia pensatip bakahima u Blei kalajan. Dogen mau ya kini ki ei baro kin sa urlong shwaba ki briu ki ba menta kin yap baro. Kabneng bat ka kendo kin duno, ka ktien jonga kin om duno, ka gospel jong utrai.